bakunzi bo mu Kirambi TV1 twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi mu Kirambi TV1 tukaba dufite umushitsi watugendereye cyangwa se waje kudutaramira kuri uyu mugoroba w'uyu munsi. Araza kutubwira byinshi muza gukurikira, muza kumenya mu kiganiro tuza gukora. Tukaba tuza gukora ikiganiro kijanye n'amateka y'ibibazo cyangwa se akarengane n'intambara abanyamurenge bagiye banyuramo. Ibyo bintu turaza kubihuza cyane n'intambara iriho ubu nyine cyangwa se ubwicanyi abanyamurenge babakorerwa. Turaza kureba uko abanyamurenge bifashe muri ayo mateka no muri ako karengane, nuko nimba byonaduhereza imbaraga cyangwa se experience y'ibibazo turimo kuri uyu munsi wa none, nimba ukuntu twobisohokamo. Njewe kuri mikro mwumva ni David Mudagiri, tukaba turi kumwe n'umushitsi wacu araza kutwibwira. Muhawe ikaze mu kiganiro cyacu mu Kirambi TV1. Mutwibwire, mwibwire abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo ugiye kubaganiriza no kubabwira amateka y'ubwoko bw'abanyamurenge cyane cyane mu bibazo by'akarengane. Murakoze journalist, murakoze kuduha ijambo. Njyewe banyita Michel Makebo, iwacu ni mu Mibunda, nkaba tuye hano mu Bubiligi. Murakoze cyane. Muramwumvise umushitsi wacu dufite kuri uyu mugoroba. Rero Michel, abanyamurenge, uri umunyamurenge, turabona uri umugabo ukuze, ushobora kuba ufite experience nyinshi kandi wabaye muri kya gihugu cya Kongo imyaka myinshi. Tubwire muri make uhereye mu myaka ya mbere, iyo ubuzi niyo wibuka ibibazo by'abanyamurenge uko byagiye biba, ibyo mwabonye mushobora kuba mwaraparticipemo cyangwa se mwamenye mukamenya amakuru ya hafi uko byari bimeze. Mutubwire no kuri uyu munsi wa none ibibazo bihari uko bimeze n'ukuntu abanyamurenge bo bisohokamo muri ibibazo by'izitane. Murakoze, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Kuzo kuri ikibazo cyawe ni ikibazo kinini cyane. Tugize ngo duhere kubyo twumvise n'ibyo twabonye mu myaka dufite, ni ikibazo cyatwara amasaha maremare, ariko turagerageza nibura gukora mu ncamake ibibazo byagiye bibaho mu byo twabonye n'ubyo twumvise by'akarengane ku munyamurenge. Si ubwa mbere umunyamurenge arengana. Umunyamurenge rero yarenganye kuva kera. Ndibuka igihe cya Murere, ari niyo myaka twavutsemo kuva muri za 62 64 kugeza Murere irangira muri 85. Afite Murere ni mouvement yaje iza ari mouvement politique irwanya abari batwaye icugi. Abafurero bayinjiyemo, ababembe bayinjiyemo, n'abanyamurenge bari barimo, ba data wacu, bakuru bacu bari muri Murere, bose barwanira kugira ngo babone ubwigenge, babone freedom, nk'abakunze igihugu kandi basangiye byose. Byahereye Kisangani, biza muri za Shaba, biza no muri Kivu. Bigeze muri Kivu, kwa kuntu batadufata nk'abandi abanyagihugu, badufata nk'abanyarwanda kurusha ubukongomani, byabaye ngombwa yuko batangira kuturira inka, batangira kutwica, kandi bafite abahungu b'abanyamurenge bari muri Murere. Biba ngombwa rero ko abari muri Murere bavamo kugira ngo barwanirire base
barwanirire abavandimwe kandi barwanirire uburenganzira bwabo. Ico gihe abasore ari bo ba data bakuru bacu bafashe iya mbere bashinga komandema yabo ukuntu bayoborana. Cyari igihe bitaga ngo nabagiriye les guerriers, bakavuga ngo nabagiriye donc birwanagaho barwana na Murere. Abo ba Murere hari abafurero, hari ababembe, hari abanyintu, nibo barwanaga na bene wacu. Banyaga ico gihe batwika amazu kandi birukana abantu. Mu ncamake iriya ruguru hari igihe nta bantu bari bagihari, abantu bose baramanutse bari muri za plaine kuva za Baraka kugeza za Bwegera. Ariko haje kuza nanone donc barataka batakira leta ibaheza intwaro nkeya. Izo ntwaro nkeya nizo zatumye bazamuka, kuko ico gihe nyine kwa kurengana tuvuga abantu bacu barishwe, abantu baracumukura, banyagwa ibyabo, abantu barwara ubwaki. Ariko byabaye ngombwa yuko bishira hamwe, baheza intwaro bishira hamwe, kuko Murere yari ikomeye ico gihe. Mu buto ni wari uhari, abaheza n'umusirikare ubafasha izo ntwaro. Kuzukuri baragiye bishira hamwe kubera ubumwe no kurwanira ukuri, bageze aho ngo baratsinda. Ahereye mu Minembwe, ku Ndondo, hose abantu barazamuka basubira ruguru kubera ubumwe, kubera gukundana no kubera ishaka ry'igihugu cyabo. Ico gihe bahari ba Pierre Murere nyine nibo bari batangiye, baza Buroni mu mafurero, ba Marandura. Intambara igiye kurangira babonye ko yarangiye, abafurero nibo biciye Marandura bonyine, baramwica kugira ngo intambara ishire, kuko bari kubabona ko nta bundi buryo Abanyamurenge ntabo babatwara bari mu gihugu cyabo. Kugira ngo amahoro abe basacrifiye uwo bita Marandura, baramwicira bonyine. Ico gihe amahoro yarabaye, turongera turatura, dutangira amashuri, turiga, turorora. Ariko ico gihe nanone bakomeza kurwana na ba Murere bari barahungiye za Hewa Yabora. Ico gihe bari kumwe na Kabira uriya wapfuye pere. Nuko muri za 86 ndagira ngo 85-86 nibwo Murere yarangiye iriya ruguru kuri yo plateau, amahoro araba. Nyuma yaho nanone twagize amahoro. Ibyo ndimo ndavuga nganisha kubwira Abanyamurenge ngo mugire ihumure, mukomere. Si ubwa mbere dukorerwa bino bintu, ariko ikindi cyose kigira iherezo ryacu. Mugire ihumure, mugire ubumwe, mukomere, kuko bariya bagabo biwacu barwanye na Murere twitaga bagiriye bari bake, ariko babashije gusoza ikivi cyabo kubera yuko bari bashize hamwe, barumvikanaga, bemera ubuyobozi bwabo, kandi bahagira ishaka ryo gukunda iwabo n'abantu babo. Rero ndumva yuko tugomba kugira ihumure, tukongera tukagira urya muco ijya nkingi yatumye ba data batsinda iyo ntambara ya Murere, y'urukundo, y'ishyaka, yo kwegerana, yo kuvugira hamwe, yo gufashanya, izatuma ibyo turi mu no munsi wa none tuzabisohokamo. Reka nongere nsubira inyuma gatoya. Nyuma yaho nanone haje kuboneka ayandi makuru politiki yatumye Umunyamurenge akomeza guhohoterwa, akomeza kurenganwa. Haje kuba ibintu by'amatora y'abakomiseri du peuple, igihe batoraga ba
ba Mwene Marungu, ba Azuruni Bembe, ba Muzima wa Muzima. Ico gihe ndibuka ko ayo matora banze yuko dutora ngo turabanyamahanga. Nanone kwa gushira hamwe kwacu, kwa gukundana kwacu, kwa gukunda igihugu, dukunda igihugu, naho bavuga ngo igihugu ngo si icacu, ni icacu 100%, kandi turagisangiye 100%. Nitugitakaza bazagitakaza, niba kigumamwo tuzakigumamwo. Ibyo zo bagomba kubimenya kandi bakabyumva. Amatora bagaza bagenda bakaja gutorera mu ngega muri bya bishambagara byabo, iyo ngiyo mwishyamba kugira ngo tutabibona. Ariko twarabibonye, abantu barahagurutse bishira hamwe bararwana iyo ntambara, amatora baranatwika. Ico gihe kwari tuzi noneho ko ari ubwa nyuma wenda tuzabaho naho kuvuga ngo tuzagenda handi tugira naho ngaho ni hiwacu. Twari tuzi gusa ko bazaza bakatwica bakanadufunga n'ibyo, ariko nyuma byaje kugaragara yuko kuzukuri ko twabikoreshejwe n'ishavu no kutwima uburenganzira bwacu. Bigeze Kinshasa, bigaragara yuko amatora batayigenjeje neza nkuko amategeko abivuga, ariko ibyo nabyo byakozwe kubera yuko hari ubumwe no gufatikanya no kumva ko turengana, tukirwanaho, tukavuga akarengane kacu kandi ibintu bigashoboka. Ico gihe nanone byarakomeje mu banyabyura, abacu bari muri byura, habonetse nawo umudepite witwaga Mwando Simba. Nawe ico gihe yakoze gahunda yo kugira ngo birukane abanyabyura, ariko bakoresheje umugabo witwaga commissaire sous régional witwaga Mukeba. Ni sinibuka irindi zina giwe nimba ari Mukeba Mupanga, ibintu nk'ibyo. Ico gihe nari mvuye za Bujimayi, ngeri Kalemi nsanga bafunze abantu benshi. Ico gihe bakabogora, ba Muhima, ba Magambo bari bafunzwe bose aho ngaho. Ikibazo cyari gikomeye, tucinjiramo twese kubera ubufatikanye. Abantu baragiye barafungwa, c'est vrai, baja Lubumbashi, bamara y'amezi 6 bafunze. Abantu bafata avoka baraburana, basanga yuko barimo barenganya arabazayirwa kimwe n'abandi bazayirwa, bafite uburenganzira bwo kuva muri Kivu bakaja muri Shaba, kimwe nuko abo muri Shaba bahava bakaja muri Kisangani, abakisangani bakaja Kinshasa, abakinshasa bakaja Kwilu, abandi bakaja Bandundu, abandi bakaza za Bazaire, gutyo. Ntibumva impamvu Munyamurenga tuva muri Kivu ngo aje muri Shaba. Tukira aho ngaho Michel, ico kibazo cyo muri Byura twovuga kuko wenda eske twobaza coba gitandukanyeho n'icabanyamurenge bo muri Kivu, kubera kuko abanyamurenge bo mu Kivu barababwira ngo turavuga ico gihe mu myaka ya mbere barababwira ati muri abanyarwanda mutahe muje Rwanda muve hano ku butaka bwa Kivu cyangwa se bwa Kongo. Muri Byura bababwiraga gute? Barababwira ko batemerewe gutura muri Byura gusa cyangwa nabwo bababwiraga ati muje Rwanda? Babafataga nk'abandi, bafataga abanyarwanda, bafataga nk'abanyakivu bimukiye mu gihugu cyabo, babafataga gute? Urakoze umunyamakuru kumva ico kibazo. Ico gihe rero kugeza n'ubu iyo umuntu yamupfurero, yaba umunyintu, yaba umunyamurenge, yaba umushi, iyo ageze za Kaleme muri Shaba bamwita ngo n'umurundi. Donc ijambo ry'ikinyarwanda ntibazamo vuba kuko Paul ya Kalemi bari bamenyereye abarundi cyane. Iyo abantu baje bava ahandi hakurya ko muri za Kivu, abaru babitiranya n'abarundi, bava mu batahi wabo i Burundi, ariko nk'abari ba intellectuel bari bazi neza ko babirukana kugira ngo basubire iwabo mu Rwanda. Ariko icyo gihe commissaire sous régional yavuga ngo bave muri Byura baje muri Kivu iwabo, baje muri Kivu iwabo.
murakoze cyane. Muri makeya iyo ntambara mwayitsinze gute? Iyo ntambara rero byabaye ngombwa yuko twohereza delegation i Kinshasa. Gakunzi uriya w'abasita Pasteur niwe wagiye Kinshasa icyo gihe, natwe turasigara turwana iyo ntambara kuko yazanaga amakamyo kugira ngo babatware babadeporte, abandi nyine bishira hamwe bose. Icyo gihe abantu barakubiswe cyane, icyo gihe abantu bararenganijwe, icyo gihe abantu babaye imiliye, baratutswe, bakubitwa muri za quartier, tugasa nkaho tubimenyereye ntitwumve yuko ari ikintu. Kugeza igihe bababanije muri Kaleme bajana za Lubumbashi, barabafunga, bafata avoka, baraburana, baratsinda, barongera baragaruka baja muri Zuru, kugeza ejo bundi muri za 96 icyo gihe basuye kandi kugira ibibazo bava muri Zura baza muri Kivu. Nyuma yaho rero icyo kirangiye rero habaye kiriya kintu ca politiki cyo gushiraho Kabila amaze kujaho, donc yajanye AFDL iragenda, ariko igenda mu izina ry'abanyamurenge, ko abanyamurenge aribo bateye, baragenda bafata Kinshasa. Bien sûr bamaze gufata Kinshasa, politiki iragenda, nanone haje kuba RCD igiyeho, batwitirira no munsi wa none, bavuga yuko twakoze ibintu bibi ngo nizo twisha abantu ngo twagize gute. Biriya bintu nukubesha, ntabwo RCD umunyamurenge siwe wari uyifite. Hariho ba president, hariho donc equipe yose yari harimo kabanyamurenge batatu muri organigramme yose ya parti politique, kandi abo ngabo sibo bakagombye kuba bari bafite donc bari bakomeye cyane kuruta abandi bari bahari. Ariko no munsi wa none kugira ngo batubone kwa kutubonera no kutucumukuza no nakarengane bashaka kudushiramo kugira ngo twongere kandi bazane kijya kibazo yuko tutaraba Kongomani kimwe n'abandi, tugomba kuva mu gihugu tugatakaza ibyo dufite. Bafata abayobozi bamwe ba RCD abari bo bitirira yuko ngo bisha abantu bakoze ibi, ntibavuge president wa parti politique, ntibavuge n'abandi bari muri parti politique bakomeye, ariko bakavuga gusa Nyarugabo, bakavuga Ruberwa, bakavuga Karaha, bagashiraho n'abasirikare bacu, kandi hariho n'abandi basirikare bakomeye kubarusha. Rero izo ni inzira n'ubundi zo kutwangisha abandi bantu duturanye, izo ni inzira zo kuturenganya, izo ni inzira zo gushaka kuntu batwica, izo ni inzira zo gushaka kuntu badusenya, izo ni inzira zo gushaka kuntu batwangaza. Ariko kuzi ukuri, kubera yuko abantu bahagurutse barafatikanya bishira hamwe, icyo kibazo kiraza cumvikana. Abakongomani bene wacu dusangiye Sud Kivu, dusangiye Fizi, dusangiye Mwenga, dusangiye Itombwe, bazi neza yuko atari abanyamurenge bazanye kiriya kibazo, ahubwo cazanywe na politike yari ihari, kandi nta bantu bapfuye bishwe n'intambara. Nta RCD yishe abantu, bishwe n'intambara nk'uko natwe iwacu hapfuye abantu benshi. Murakoze cyane. Ariko bari abantu batuye nyine muri Sud Kivu, ababembe n'abapfurero n'abanyintu uyu munsi nibo batugiriraga nabi. Ni gute bashobora kuba babizi neza kuko tutari abanyarwanda ariko bakomeza kutugirira nabi? Burya ushaka kugira nabi aza kugira ngo nyokararoga akakwangira ico ngicyo. Kera baratubwiraga babona ukuresha ngo bagufunze gusa kubera yuko nguri muremure, ngo ari kuvamwe abantu babiri, ngo none ngo urimo umuntu umwe, ngo wahombeje igihugu. Ubu ukabura funzwe, ugatanga amafaranga, ugakubitwa, ukazira ico ngicyo gusa. Rero nakubwira yuko abizi, kubera yuko amateka buriya
ntawe utayazi. Twabanye n'abapfurero kuva kera mu 1880 n'ibindi. Bazi ko twagize abayobozi bacu amasheferi, barabizi ko twagize amasheferi yacu arazwi. Barabizi yuko Ifizi hariho sheferi y'abanyamurenge, ariko basangiye nabo hari bamwe bari bayirimo, barabizi. Bazi yuko biganye na ba data kera, bazi yuko basuhuranye, bazi yuko barwanye intambara zimwe na zimwe z'impyisi n'ibindi. Bazi yuko kuzukuri nuno munsi wa none hari abo tukibana bavuga ururimi rwacu. Babize gute? Bazi yuko imisozi myinshi yitwa mu rurimi rw'ikinyamurenge, bazi yuko imisozi ifite ayo mazina, nabo barayazi. Gusa nyine kugira ngo batubuze uburyo, kuturenganya no gushaka kugira ngo ntitubeho, no kumva yuko kutwica nta ngaruka, kuko basanzwe babikora nta ingaruka, ni ibyo ngibyo bakurikira. Kandi ikindi gikomeye nuko akenshi barangwa n'ishari. Iyo babona abanyamurenge bafite inka, ibo ntazo bafite, abenshi bibatera ishari, cyane cyane mu byaro. Mu mijyi ho bafite amazu n'ibindi n'amamodoka, ariko cyane cyane mu byaro. Rero kubera amashari no kutadukunda no kutatwiyumvamo, butuma bavuga yuko tutari abakongomani kimwe n'abandi, ariko ibindi barabizi byose. Noneho Kabira hagiye mutoya, muzi ibyabaye kuri nyakubahwa Azarias Ruberwa, aje yigendera gusa, azanye abantu benshi wabo. Biba ngombwa yuko gouverneur ushinzwe ministère de l'intérieur ubwo yaje yashobora kwinogira commune ya Minembwe. Muzi ikibazo cyahabaye. Icyo kibazo ni ikintu gisanzwe, umuntu wese yakora, umuyobozi wese ufite inshingano yakora. Nyuma yaho bageze Kinshasa, byabaye ngombwa ko abadepite bose bamuhamagaza. Mwumve rero ikintu c'ishari n'inzangano n'akarengane ahantu kaba. Yaraje abasobanurira neza cyane, baranabyumva ariko bakirengagiza kubyumva. Igituma babyumvise nuko yari amategeko, ni amategeko yanditse noir sur blanc, ariko ntibumve gusa bakumva yuko agomba kuhava. Ikibazo aho ngaho mbaza, ikibazo cy'abanyamurenge kiva mu buyobozi Kinshasa cyo kwanga abanyamurenge, kiva mu buyobozi Kinshasa cyangwa kiva mu baturanye muri Sud Kivu? En fait kiva mu baturanyi, kuko Kinshasa igendera ku mategeko, ariko akenshi abari Kinshasa ntibazi gutandukanya umunyamurenge n'umushi, ntibazi gutandukanya umubembe n'umunyamurenge, ntibazi gutandukanya umunyintu n'umupfurero. Twese batwita aba est. Kiriho barazwe banatwitaga n'abaswahili. Twese kimwe n'abanyeshaba bazatwita twese ngo turabarundi. Ikibazo ni bariya duturanye, kuko niyo bavuga ngo wenda ngo twavuye mu kindi gihugu, il n'y a pas un peuple sans origine. Abantu bose bagiye bava hirya no hino, imipaka nta yari ihari, abantu bigendera uko bashaka. N'abari abapfurero nabo bamwe bavuye i Burundi, abandi bavuye Tanzania. Ndibuka Makufuri avuga ko iwabo bafite ababembe bo muri biwabo, akabandi bakaba muri Congo. Donc ahantu frontiere hose ni ngombwa ngo habizo bintu, ariko ugasanga ikibazo kubera urwango, kubera kutoriyenganya, ugasanga ikibazo nitwe kiriho. Rero ukavuga yuko bariya nibo basongora amagambo, bariya nibo babishinzwe, nibo babishanikinshaza kubiexplica mu buryo bwo kubesha, ariko intwaro y'ikinyoma iratinda tu igatsindwa. Rero muhumure banyamurenge,
muhumure mwishire hamwe murwane intambara y'ukuri tuzayitsinda. Murakoze. Ariko izo ntambara zose zabayeho natekereza kuko zitagize ingaruka zikomeye nk'uko abanyamurenge nk'izo abanyamurenge bafite ubu ngubu. Ariko n'igihe cya Murere byari bikomeye kuko nguko. Igihe cya Murere nakubwiye ko ruguru mu misozi hose ho plateau bari baramanutse bari muri moyen plateau no muri za plaine na za Baraka. Bivuga yuko iyo ntambara yari ikomeye ugereranyije n'iyi ngiyi ya none. Gusa hari ibintu itandukaniro y'icyo gihe n'ubu. Ubu usanga intambara yafashe iyindi ntera. Aboka rwaniriye abaturage, aboka protege ibintu byabo nibo ubu nyine babica, nibo batanga intwaro zo kubica, nibo batanga nibo babarira ibyabo. Urebye neza bamwe mu bayobozi bari mu bica abanyamurenge, bari mu babarira ibintu byabo, bari mu birukana mu bashaka kubangaza. Ariko abandi usanga ari abayobozi bavuga ati ibi bintu ni ibiki. Donc ni intambara ifite amayobera akomeye cyane. Nico gituma twavuga yuko igoye kandi bigaragara yuko izatinda. Ariko nabyo kuzukuri biragaragara yuko umurego byari bifite. Ureba ukuntu byari bimeze igihe cyari kigenwe kugira ngo umunyamurenge ave hariya, kirasa naho cyatambutse kubera yuko reka mbanze nshimire abanyamurenge bose ndetse n'abandi babafashije, kuko hari n'abafrero batabishaka, hari n'ababembe batabishaka yuko botumenesha, hari n'abanyintu batabishaka, hari n'abayobozi batabishaka bumva ko turengana. Abo ngabo ndabashimiye cyane. Nkanashimira n'abanyamurenge bemeye gushira hamwe bagafatikanya kugira ngo barwanye uwo mwanzi ushaka kudusenya cyangwa ushaka kutumaraho. Ino myaka 5 yabaye imyaka yo kumarika ubutwari bw'abanyamurenge, yabaye imyaka yo kugira ngo tubonemo experience bizatuma duhuza, dufatana mu nda, twemera ubuyobozi bwacu, twahana inama, ndetse kuzukuri twafatikanya muri byose, haba mu bintu, mu mafaranga, mu nama, kugira ngo turwanye ino ntambara. Aho igeze igihe cyari ngombwa kugira ngo bave hariya cyaratambutse. Murakoze cyane. Mbere wavuze ku kibazo cyo muri Murere igihe kw'abanyamurenge batakiye leta irabatabara ndetse ibaheza intwaro barwanya umwanzi baramutsinda. Ubu ngubu n'ubundi leta irahari. Inama utanga ku banyamurenge kandi wavuze kuko birwaniriye cyane, n'ubu ngubu n'ubundi ko barirwanirira uko bashoboye. Ubona leta ifite ubushake bwo kubatabara, ubona bimeze gute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo kiri complex. Ku by'ukuri ureba neza iyi ntambara, nakubwiye yuko ifite amayobera kubera yuko hari bamwe muri leta bashikira ba mayimayi kugira ngo ba mayimayi bamare n'ibintu byacu, batwirukane no mu gihugu. Hari n'abandi batabyumva, abo kudutabara ntabo dufite bake, ni nka 20% cyangwa 10%. Ariko abandi bose bari muri ba mayimayi babahaye intwaro, babahaye ibintu byose kugira ngo babashe kutwirukana. Rero kabona leta ntifite ubwo bushake. Igira ubwo bushake iba yarabikoze, kuko nta kirusha imbaraga leta. Iyo perezida haguruka akavuga ngo ico kintu ndaciyanye, nohereje abasirikare banje kugira ngo
barwanye umuntu wese uhohotera umuturage babyararangiye ariko ntabwo yabikoze iyo aje kubikora byararangiye rero niho havuye kiriya kintu cyo kuvuga ngo abantu birwaneho kwirwanaho kwaje kubera yuko habuze leta itabara ngo itabare abahaye barengana abahaye banyagwa abahaye batwikirwa abahaye bangazwa birwanaho uko birwanyeho kose Imana yarabafashije Imana yabagiye yabanye nabo kugeza no munsi wa none rero niyo mpamvu mvuga ngo ihumure kuri mwese musubire mwegerane mureke amacakubiri mureke kwitana amazina aba ni Gumino aba ni Twirwaneho aba ni Android aba ni Nationaliste aba ni RCD aba ni ibingibi ibyo mubivemo kuko ntabwo na rimwe bizubaka umuryango wanyu umuryango wacu ni twebwe twenyine tureba akarengane tugafata iya mbere ni twe twenyine tubabara ni twe twenyine tugomba kwibwira pole ni twe twenyine tugomba kwigira tukizana rero nagira ngo mbabwire ngo muhumure mukomere murusheho kwegerana kubera ibyago twagize murakoze cyane reka baze kino kibazo kubera kuko mutuye Belgique leta ihari ya Perezida Felix Tshisekedi yatuye hano uyoboye perezida ubwiwe yatuye hano Belgique muza amateka ya Bruxelles y'abakombata kandi bivugwa kuko yajanye na timu nini nako y'abantu bari muri kabine ya presidence kandi abantu bavuga kuko ubu nyine abantu baravuga ati banyamurenge muhumure mutakire leta izadufasha izagira gute eske ikibazo mbaza mwebwe nk'abantu mwabanye nabo bakombata hano Bruxelles muzi imyitwarire yabo na reaction bagira ku banyamurenge urwanko babagirira mutekereza kuko ikinshasa iyo mitima yahindutse bazo batakira bakabumva bakabakiza inkota ya mayimayi nge navuga yuko kuzo kuri kuba bakombata barahangaha nibo bigisha amacakubiri nibo batanga amafaranga yo kutwicisha agura amasoro agura imbunda agura iki nibo bonyine babikora ariko ntawabwira umuntu ngo ubunyanga ngo kora iki ngiki ngo nzagira amahoro icyangombwa nuko tubazi ko batwanga icyangombwa nuko tuzi yuko babikora icyangombwa nuko natwe tuzi yuko tugomba kwirwanirira icyangombwa nuko tuzi ko tuzabana nabo ibihe byose rero nibashaka amahoro azaboneka kandi bemera tukayashakira hamwe azaboneka Kinshasa yaza nyuma twumvikanye babishatse batabishatse kuzukuri ntitwotega amaboko ngo bakomeze baduteme batwice batwangaza tuzabatakira dutakira na leta nita tumva izagera igihe yumve kuko leta n'umubyeyi kandi ikindi naco nibumva ko iwabo agomba gukomeza kuba induru kandi aribo bayobozi nibo bafite ba chef coutumier nibo bafite ba ministre nibo bafite ba député nibo bafite ibintu byose nibumva wabo hagomba gukomeza kuba induru kuriya n'intambara kuriya bazaba barahisemo ibyo ngibyo ariko twe turumva yuko twahitamwe amahoro tukabana nabo neza tugakorana neza kuko twakoranaga tukubaka igihugu tukagiha agaciro natwe icyo gihe twogira agaciro murakoze cyane ubu ngubu harabavuga ko twirwaneho ari groupe armée donc ama groupe négatif ashobora kuba kuko nubundi guverinoma ya Kongo irabarasa ibarwanya kuko nk'ayandi ma groupe yariyo yose ari muri kiya gihugu mwe mwabivugaho iki kuzukuri twirwaneho ntabwo ari groupe armée ni imyumvire mike kurya abantu iyo barusha ubwinshi bababuza no kuvuga cyangwa niyo wavuga urumwe abandi bakavuga ari 15 humvikana barya benshi umuntu umwe ntazataka ngo yumvikane nk'abantu 10 iyo batatse
twirwaneho ni abantu bishize hamwe kugira ngo barwanye iyo mayimayi ishaka kutumara, ishaka gukora jenoside iwacu n'ubundi yayikora imyaka 5 irashize, ariko ntabwo ari groupe arme. Iyo baza kumva yuko ari groupe arme, leta bera bavanyijeho kera. Leta ndibuze imbaraga zo kuvanaho twirwaneho, nuko afon bazi yuko atari groupe arme, ari abantu baproteja abavyeyi babo, ariko bakaba bazi yuko bariya bamayimayi barimo barwanya nimba babahaye ibikoresho kubera ubwinshi ko bazatwica ndetse bakatumara cyangwa se bakatumenesha tukagenda. Kuzukuri nje sinemera yuko twirwaneho ari groupe arme. Murakoze cyane. Inama mwogira abanyamurenge bari mu gihugu, hari abari mu gihugu, hari abarayirondo uyu munsi, ariko nanone ugasanga nko wakundi waruvuze, umwe ashobora kuvuga ngo njewe ndi Gumino, undi akavuga ati njewe ndi twirwaneho. Hari n'abandi bari hanze y'igihugu, usanga benshi bari motive n'ibyo bintu. Muri message mwotanga mwababwira iki? Muri message twabaha, icambere navuze yuko mbashimira kubera yuko intambwe ikomeye y'imyaka 5 barayishojeje kandi n'intwari. Rwose ndabashimiye, mukomereza aho ngaho, niko umugabo azakora. Umugabo yatewe arwana nk'umugabo, naho twarwanye tutabishaka, naho twanyaze tutabishaka, ariko kuba ababyeyi bagihari ndabashimiye cyane. Gusa icyo natangaho nk'inama y'abanyamurenge bari hirya no hino, abari mu gihugu mukomeze mwirwaneho, kubera yuko nta kundi kuntu byagenda